Itatak mo na! Maayong buntag mga kasama, laing adlaw na po usab. Laing adlaw na po, mangita na puntag mga kasama nga naglanog-lanog ang iyang radyo. Nga kanag yung kasamang tatak RMN gid no. O bani ko ninyo, mangita na punta, maglaray-laray na punta sa sayok sa Kabuntagon diri sa Davao City. Ano kasama ko ba dito? Maghatag na punta og isa ka sa kong bugas o brand new o diba mga kasama, nindot kaayo magbiyahe nga kauban ang DXDC 621 RMN Davao. Basta pa yung paminaw na para update ka sa mga balita sa atong mga palibot. Uli sa Davao City. Ano man ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Yes, maayong buntag mga kasama na nagyunta sa area no, nakakita nagitagbalay nga naglanog-lanog ang iyang radyo nga naminaw sa DXDC 621 RMN Davao. Good morning, ma'am. Kasi pangalan nato? Si Lolita Moda Bacada. Unsay naa sa DXDC, ma'am, nga nung naminaw gyud ka nga naglanog-lanog magid mo radyo. Naminaw ko kay mo ni favorito na ko sa una. Gikan pa sa akong sa akong mga lulag lulo hanggang sa akong mama papa. DXDC gid lang ang inang gipaminawan. Unya, ma'am, unsa di mo gibati, ma'am, kung maminaw ka DXDC? Ilipay kay ko sa mga balita, sa mga drama, o sa mga joke ni Sir Irene. Dawata ma'am gikan sa DXDC. Kaya ko lang andoy ani nga karon magid ko nakaradyo. Gano na dili na. Ay bukawon. Bukawon pa di ay. Sige dito bukawon. Oh, tungod ana bubuan ka na mo og isa ka sa bugas. Dawata mo. Sama ka imuha na ka na karon. Itatak mo na! Pasalamat dito sa DXDC nga giangon nila abi na ko igora sa maminaw ko pero dili na tinuod jud di ay nga mga tag mga palipan sa radyo mo RMN